Dagi spah ngut ki pa jong kathan mau kurwan kila yo jingmyntoi na ka jingialang jong ki Nongrep bala Pynlong daka mau kurwat People's Development Association ni ka MPDA hinin ka santereng unopra arajar pesan bala Pynlong hapo ka hol jong video ka mau kurwat siana di Pynlong. Hakani ka si la don lang uba renek ton lingdo tongkhar ubade MLA ka mau kurwat constituency uba karna sosyang ubade uku chairman ka MSDRC jong ka sarkar Meghalaya uba ay Lauren yang BDO jong ka CNRD block mau kerwan bat ki wedi ki ofisa sarkar ki blai jingpenshai ha ki spangot ki Nongrep ki blawan ha ka ni ka sngi kelalong shisha ka jingmyntoi ka bakraw ki Nongrep lingpa da ka jinghikai na ki ofisa sarkar ki bakentup na do ka office horticulture agricultural, fisheries, veterinary, but napo ka office basin, kumno bantip yaki scheme baper, bantip ru kumno, ban rido ka, risnyang, risyar, ban rap ban riang, bat shibun, kiway, pakipat pa kila yo shisha ka jingmyntoi, na shibun, manakaliang ka sarkar, lingba kita na office baper, kila ay kerpang, yaki scheme baper sa ki Nongrep. Pia ko office jongi para ki scheme ki jongi kilometer subsidi. But kini ki central scheme ru kilometer subsidi, but ki state scheme ru kilometer subsidi. Habangi ang subsidi kabut ba ka sarkar ka ay tang ka ay shiting but Nongrep jongi ni kum ki Nongrep ni haban contribute ni haban ay ru shiting. Teka scheme ka ba kam kabangi kambon kam he kolong ta kabangi ang MIDH kabut dia hakani ka scheme ni iba ni ay ki sambay so ki sambay sentiu bat ki sambay jor no bat kini ki sambay kadebit tip kadebit shiting dor no bat idan ru basnay ki puli house ki park house bumut kini ki kudam bat hakani ka scheme nila ru anyo ki tuki kenja ba Pynlong ki kenja nila kanang kitin we ki water harvesting system. Ka scheme ka ba arpa dan ka RKWY ko kani RKWY pat hakani ka district jong ni tham street hakam ringap nalor kata don sa kani ka balay pat kani ka PMPSY DMC ka bumut bangi IAD drip irrigation ka ba sapat ka ti ong ka FOVCD andre hakani ka scheme kani ba ti ong ka MOVCD ka ban rep organic hakani pat hakani ka district jongi don RPD ki FPO to way siya sa mau kurwan kaba ki area ba mo sa mau kurwan ki area plan diloy ba ka G bat kite ki nong tenger punta terter bat kaway pa dia sa ranikor pa dia ka tentu ki kini ki snong ku pung ka pro bat ka ranikor bat khandiat kai nong tri red bat pong ki do ha ki pung ki pung ki jong ledeng isu bread yo sumbay isu e kata te denelero ke ekonomi jini kanam kiu dan itsenya ay gapong bahkan pendiang simbang ya gitu ki daka ego mo kata gino portion national ko ma te gani ka training as to ni haban ibe ka por la kamga state mo pa ba ni to angne so ba ni ne ka den ka department ni shek training sa boy kana ka research institute yo department po maupun Hajan ICR kemudian musik pak department dan kino kalau di Bakwa setiap awal ai kerte nyela kan pak adu lai saubat cakap sisnen mungkin bagi district tu pak setiap ai kerte man nyela kan pak siapa training institute ni hapan next day hapan sah komisi yo pak ingin pembiang ke pilot Taiwan ke pak padi pembiang lu department lebih kuat shoot training ke pak kam ini dengan yang jongi ro kino lagi pot ni ai scheme si jongi ni ai ka training hang ni pot mo kerwat ro so ko iswa on so mo pa kan ko na pa ni to ifiba ni don ko wai ka app lani ka site be fila ban mo ban visit be fila ban one support office ban register kadang dia bagi on national fisheries dashboard mo ka ba fila ban register but haka platform but shimi ki jingiap ke baka sarkar kalaban ai jingiap
mentah ri kerkon naga central government kawan dan ini skim may oka PNMS1 Perdana Menteri Matsya Sampurna Yojana kipun bahagi komponen sana habangin ri jingri show tak berarti kipun ginri di kipin snai gini tanks kebagi ki bioflop motor kamban snai kipun ni snai lagi ni care ni ri yang ta tu ni nila pan ai kemat ndu dunia tu lagi tanks Hakabai kita nak membuat jodohkan, kita nak membuat jodohkan. Ini kita kamret buat ni, kamret buat ni. Nak kita. Ai lepian sisin. La sedang yo hakbar lepian sisin kebalai. Lepian kenduk gini di officer. Hingga si buat itu ini kerja isya ke. Wah kita ni boleh kata kita bah. Upapan yo, bompan bomlet terde jencar syafi. Bol sin kita ada nak kini kiwan rak kerja sokar makom dan mawan wat dan malepat. Naskah itu di Indonesia. Ngalah penting pak nanti kom hidawan pan bisa ngah video bisa syuk momenta. Lagi nak kita dalam kamhok hak bangin ai ke ambulans ngin teh upnian ambulans kum kita kum hospital ni ke bangin ban pek kum kamtam hospital hachelong tangkum kita hari para tambah ni isu oleh berkah ini. Tapi hati-hati itu bawang siwan hasil hasil ini bangsi. Hati-hati kita. Sebab itu di Indonesia ke example kan usah apa. Bah haki officer karu le mlele hiyo sin berkong le serta kapor hiyo pada skemi ai le yang sin baar le yang sin balai le jakin do gini officer bagi dia boleh tu ya pi kita skim bagi kita. Ini nanti bagi jing mangla kesara kita mulai ai ready lo pi pai pak kapunya. Hoi, kamu kerja tentang kerja yang sekarang kesimpon akan mau hai kerja komplain ni pak ekenika ya kenika skim ya kenika bakal kasorkar kan ai ban kompensate hak kerja itu nak tahu kerja job jo kamarian ni kerja jingrian jo pak jumi ngalih semua bon ka komplain kan tahu lagi thai lang setaya kerja trade itu suruh hak kerja itu ke kisya hak hakaba ki la khiti banyak jera prosakar tim simbio la hamslan dari sekenap begitu badan hati lagi berai pada sena pleno pi pleno i lesi bisa hakabala rung ke account jopi lada pun patip na pleno itu badan na pleno itu kiba don ki penjot kamarian bak kibala let begitu haki bor sokar na po agriculture ya kabaki lapen yarap ya pi bak claim ya compensation bak sokar kan siu mentah ka sokar kan pelat bisa bak lesi don pleno pi kibala yo Batal lagi don ki bompartit semua abad kenduk napo agriculture lepek yang galis laka keteng di kadon em lakalong akri dan lakalong napo disaster